Nithom ke chok Arnam Langpi KCS Youth Festival long ason ka chepate ke padopon. Son si lakhain korapli deupani constituency ka parlo bornir ja Arnam Langpi Riso Nimso Rong ki bipona long pini anke nithom ke chok ponlu. Lapen ningve ke labang so Riso Nimso Rong abang pajut pon koko. Lapen ang parta pini nithom ke chok ani ka chepate pon ke lahendo. Chongching nang lapen masare ke hil lapen donsuri ke chon lapen lunkan highway and pondo. Siloni jan pen dharam terang lapen boka jan pen arun taro Karbianglong TV9 News. Ini tulang posisi yang laki lodak pangke unit kemudian di bawah Arnam Langpi hawa ramai ada asan cuma mentok bukan lagi lagi KCS unit lapen di apa ini board di KCS unit apa ke lodak kemudian atum kini KCS unit lapen ke Nimso Langyoda lapen di Rong Nimso unit lapen di Hinjong KCS unit ada lokasi langsung along di bentar polo lapen kata kau bepan ada selfless tunai polisi ada along di polo lapen putar itu lang polisi laki jo laki bongcin laki ini card itu ni kata kau itu misalnya cini lo laki bongcin lasi ini card itu ni laki endek nahi itu lang cuma kapen sih ladak amin abang ini tu melong lele sitam. Glory DP Langyoda jatang terang pen. Sa nang litum la Lasi nona man amai ki 2A alun nang ma ki check pen non ki jutan ki claim ke dam anke ki lasi nang litum kami nang inan charjulong o bangte nona lom so cooperative tu kecepatan dah cai polipo asinane tu funds kami adak kisik pen nang do dia pasti pacini parpig lah. Potis kami dulu non pining atang kiri kanan asap so mana akatin tu potis kami ajak lah ni tu lah
chepate pon la so anong ki La sinon itu ceng poni pito. agarang kan ke du Kasama arang kung sa alang tunang rapun do la sa kan mo to mate joy wan do la pente la da ni tin kiri pa la mo sa kami la da mo agarang kan ke du akai ka la pen la tin chilang la pe je ku nang aning ki me pen La si kangkung kang saya tum nang kede ni dui lang la sinang ni mo pan puthot KCS nang joang tu akero lo la pente la rap cari pedegrim lo kasi alang itu manto tu kali sa kami laki anak akero pun oke sih Sir John Peron Sir Rina Terangpi o dia kang sangpi Rina Tang de sir Terangpi labang su lapen amai ki pacu dia Pasat yang kaprek along pen mani akirat sa aku long dun chudo ma. labangan mo matin ni pinte la ini kena bazar lo te ini kena bazar lo la bukan pardian sa kami akero pun la pente la no mare pardian no cari pun mas langsung si yang waktu diram bang ahin sa kami ini kena akero pun la pente la da kami 17 nong badan MLA akero pun la pente la da Solajong lokal lo MSC lah ini kami akero pun kasi nini kumukan akapre ko kami nakacerap mga chipin gusto mo ito na so Rong lagi bang kami ito pichun I undo pa pichun long ito sa mga chipin Tang de kana ti ram do ti dak ya. ladak no naman ini kung so to samsung to atun fit lang chipate ko to non sir hindi nang li ladak non iklem dun ke. kecisi kecedang ako non kan somji itu lekri nilonda ikan le karena hawara melo bisar si kasi no alang li Tang de nang li tum non la open pusar kang kal jusar thap labang so mai kicheng pe na non kijuji ana polo labang so kiklem ke da mong nang li ko pilo ke matha pon na ke kachini pon na teng. kadai lo lalo aku pada bangke ini tum dak Arnam Langpi bangke ini tum akhai amuluk kan langdam bulu tangke ini tum dak Arnam Langpi mata dia pani kompetensi ke bang akhai si ong ku wait pidam bang sedame ini tum dak kiduan akar bi tum sedame ning sipet dan kidu wajib lapen kato wedak hai lapen te ini tum adutang kacing hon kana joni sini tum ladak ini tum monuk lekom hek sedame ini tum patun pon long lo si kato tu ke cerap hetan si mupen ini tum koncung bang ke hai sedame han pon lo ini tum han IM penceng lo siam tum ke hai tum sedame nang rapun pon lapen nang pada ladak ini tum jehad par ke problem tum pulon lapen Rong arat tum sedame nang cerap itu tum fixin itu patun pon lo Tang de la PSC atum la pe kaprek sonja tum pen ta cerap dun atum. Ini tum sedame cerap tum video ni lah dak pot sedame nang tum sedame dak ini Ate la kisugun ni kadoko ni nongke abibu. ini bagaimana maknanya kalau ngelih set hendak dikoket iltung long sampai